Na imekuwa experience mzuri kuwa first time yangu, na I hope nitaendelea kupata experience ya kila siku kwa sababu tumepatana na watu ambao wako juu ki experience, na I hope in the coming years tutakuwa salama. Na nitukenete muno ni undu wa undu toyo riri ni rita ria mbere kwionera undu toyo ati andu maraikaria tutaruini makagutha atio marikiriria ni urehete opportunity ege herika he youth makona wira wa kuruta, especially boko mena ya Murang'a ni tuhotete ku recruit anake aige magatiga kuingirira ndawa cia kurevia tondu ni tumathimaga tondu ndungi participate mathako maya wi muriu.